Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Isomo ku rukundo rwa Mugisha Benjamin wamamaye ku izina rya theben n'uwikeza Pamella umugore wa theben. Muri iyi minsi biragoye kwizera umuntu wakubera umukunzi kugeza aho mufashe umwanzuro wo kubana nk'umugabo n'umugore. Iyo bigeze ku basitari ho biba ibindi kuko usanga umwe aba afite icyo akurikiranyeho undi nko kuba yaramamaye cyangwa se amukurikiranyeho amafaranga. Muri make ugasanga adafite urukundo rwa nyarwo. Iby'urukundo rwa Mugisha Benjamin na Pamella byo ni ibitangaza kuko bose bakundanye ari abasitari bazwi n'abatari bakeya ndetse bose banakunzwe. Uramutse uvuze Mugisha Benjamin ntago watungurwa no kumva hari ukubwiye uwikeza Pamella kuko bamaze kuba umwe. Imbaraga z'urukundo rwa theben na Pamella zirakomeye cyane dore yuko nta wabasha kubatandukanya. Bose buri wese ari proud y'undi dore yuko buri umwe ahoza undi ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram. Uramutse unyarukiye wabibona ukuntu theben ahora postinga uwikeza Pamella na Pamella kandi nawe ntago ahwema gupostinga umukunzi we theben. Iby'urukundo rwa theben na Pamella byarenze iby'ikinyuranyo cy'imyaka ahubwo bihuriza imitima bibanira nk'umugore n'umugabo mu byishimo. Mu mwaka wa 2019 ubwo uwikeza Pamella yinjiye muri Miss Rwanda ayivamo amaze kwamamara amaze kuba umusitari, nibwo nyuma yaho gato yahuriye na theben i Nairobi muri Kenya. Batangira kuganira, batangira gusangira dore ko ari nabyo byabaye imbarutso y'urukundo rwabo bose. Gusa mbere yaho theben avuye muri Amerika dore ko yari yaragiye muri Amerika gushaka ubuzima, yakiriwe na mukuru wa theben ku kibuga cy'indege. Amusanganiye amuha ururabo rwiza cyane byatumye theben akomeza gukurikirana umuryango wabo, biba n'imbarutso yo kumenyana kwa theben n'uwikeza Pamella. Ubwo uwikeza Pamella yajyaga kwiga muri segonderi nibwo Mugisha Benjamin we yerekezaga mu gihugu cya Amerika gushaka ubuzima ndetse no kureba uburyo ki yazamura umuziki we. Aho yamaze kuva muri Amerika aje mu gihugu cy'u Rwanda ariho mukuru wa Pamella yamwakiranye ubwuzu amuha ururabo. Ndetse Pamella ho muri icyo gihe yari amaze kurangiza amashuri yisumbuye ya segonderi, ari naho yahize yerekeza muri Miss Rwanda ahava amaze kwamamara. Nibwo theben yakomeje gushaka amakuru y'uyu mukobwa w'uburanga uwikeza Pamella ndetse birangira bakomeje kumenyana ndetse no kubyumva kimwe. Ntago byarangiriye aho dore ko mu mwaka wa 2021 mu birwa bya Maldives mu bwato theben yaporopoje uwikeza Pamella maze uwikeza Pamella arabyemera ndetse bakomeza mu rukundo. Aho mu mwaka wa 2022 baciye mu mategeko ndetse mu mpera za 2023 bereka ibirori imiryango ndetse n'abakunzi bemerana kubana. Muri 2024 bagiye mu kwezi kwa buki bajya kwishima aho bagiye basohokera mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse kugeza na n'ubu bakaba bakigaragaza ko bakundana ndetse bakanagaragariza abakunzi babo ko urukundo rwabo ari forever. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.